vanoi muntin le gamtina cheng Kuki-Zo se nilha lam thu so asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uve tun tunia dinga ki gong thu so ho anangai khom ki taw hite thu so thumakai cycle gammi te hasat na kisulam ultrasound machine anakilam do ta Pu Hezang Misao, Managing Director, Inside Northeast in Tuni 27 October 2025 ni Khochun. Cycle gamsung miten angay chatpen ultrasound machine hoita akat gamsung mite dingin Cycle Community Health Center CHC khutna pedo na ananay hi. Hichi simple function na chun Kuki in P cycle gamkay Kuki Student Organization Cycle Kuki Hilltown Committee le CSO dang zaunan Pastor Hegin Misao in pathin henga thando na anezin hi ahung ki khom CSO lam kai hole CHC staff honjong mipi thalengin ki pa thu aseizun hi cycle gamsunga ultrasound machine umlozia gen theita le ni khotha lewa gamdang mundang ki zon chu tu apana umloading hitai hitabang to gon hin nei Pu Hezang Misao Director Inside Northeast le ato khompi ho chunga cycle gammi ten ki pa thu seizo lo ahung ki phong e pathenin Pu Hezang Misao le ato khompi ho phathei bo jing taw hen pakai aphai pha zo sen KSO General Headquarter to ogon na noiza Public Consultative Meeting ki panta 27 October 2025 Hichiki kon lo na hi namsunga koi hile seinom phondo onom nei ho public platform khat hi mipin lamkai ho do onom anei ho ado na thei diwa ka ala lamkai dem na a thu sei social media mangcha a thu chen helowa madondana ew hon tuni a hi na lunggel o na hung sei uwa I society sungova ilungkim lo naw zo se sei do a chule thu do na nei thei na dinga ki gong hi MLA Kuki in P Manipur KSO KZC KNO le UPF ho dem na thu sei jing ho le dem hon tu ni hi phat ki jan pet hi tu nia thu do question zakhat wal akisim in hichila a them khat bo ki dong ding a hi MLA KZC le UPF KNO hon lungna chimta nei don buddiu a hi tin President KSO General Headquarter in Phondo na ane in hi Office of the Kuki Khanglai Lompi Regional Headquarter Moto Panpi Ngaite Panpi KKL Thangko Golhang El Lamthun Khongsai Elias Megs 35 years old son of Zamkhulal Khongsai All Kai Phundai Kuki Tamenglong District Chu date 26 October 2025 nilha lam in akon po suhin damding ngai cha kizana Silchar Medical Hospital muna damdo zo talovin zingka lam nidan somlani velachun einamol lem santawin hi along damsa hi Silchar akon achen na wangkho all kai phundai a voidinga in lumzona hungki podi ahin sa alathanga sopi ulenaw azapachan adal theichanin daldin ikihe sa obin ahi ada tha insungmi te pathenin lungmon na pejingta hen Department of Information and Publicity KKLRHQ Tamenglong NG Region Thadou Michael LAMJATHANGTHADOU ha hi a hidi satpa hi infal sunga umkal thakhat athingtai nata sanem hengi ata bet hi meilei hon sa hi politics thulut ta a meilei ho ki chepna hi government le gamdang ho het dinga manipura chamna umtai akidote ni kika aboy tapoi chutia chamna umta ji chun separate administration pi kho angai tapoi kithopi na jong pi angai tapoi ahung kiti theina dinga meilei mizon chi hole mingol Michael LAMJATHANG na to hi bovi ata be in hichihin mi tampi alungdon sa pantai mainland India sunga kon lewai ei panpi udim set hi gamdang hojong ei panpi mi dim set hi ama honjong kapanpi wangwa asunga gu thima kicham hi tawi tia lunggel jong nei dim set hi tai India government in jong hichiku kite hi apen pen wangwa meilei to hung kicham tho diu hi bovi tun jong infal a nom ta thei jong pantai tia pansatna aneina diu eho political movement machal mon na beb hiding in tai Kuki today lamkai hon gampama numei ho warning api na ho thupon Kuki te chu Indian government record na sa hi proof angai poi government in zong head sa hi social media a ki hlep ding a hi tapoi history a sa kiti chu amang thailo hi tai lekha them lo itam je wa bo boi hi ve
Kuki a idindat ule avoiding ima umpoi V1 UT4 Kuki V1 Kuki lenti a hangsan ta saphat hitai kama sei the a hi ti mana headset lo sei ding a hipoi imacha proof angai poi Kuki a idindat po ule Iboi piu chu UT a hin idoi itubu chu hangsan ta a sei do ding a hi biren chunga action lavin ti a ha sei ding mai hlei Kuki chule naga chu India independent mu masanga ana cheng a hitawe imacha proof bol na ding a umpoi social media a ki sei ho serious ta ala ding a hipoi gamdel I hivin UT mu na ding zo ha sei ding meitei in biren order a thal sangup walon anabol u avel vela sei ding law and order lo sei ding benglam tu simtam ta se ngai poi banner ita phat ole mail se ta ki tha na hon ta do ding in pi sanga social media ji a lena ki gel ki kum atam ji a boi hiwi custom nei te hivin khup in kha hel ngai poi aki kumzo itam lai sewa izum dingu hi UT akimu lo popole in pi sanga lena ki gel ho nakimu ovet loading hi V1 Kuki len UT4 Kuki is the only solution ta chapa ho nakimu ovet loading hi vanoi gamkhang to zo sinjong history a sa ho hi tu pi ta agel u hi sumhol nom na nei si si imazo se phat hum nante justice for Kuki V1 Kuki len ta chapa ho Kuki history media 28 October 2025 PS Haokip le anoidou ho kigihnathua UKNA akon suhthengma 25 October 2025 ni hua changwal ngai dan tu so last warning PS le anoidou ho tia WhatsApp group ho a viral hi organization official tu so hipon fake a hi organization in letterhead zauna lova to so akibol ngai poiti hi letterhead na aniki so do sa jong hitai hi chi fake news de a sa paw mangcha a organization de na kisalal ho hi holgil na be milung ne ho chalo na hi ti a ki boi pi lo a hi letterhead zawlo na a ngai dan ki sei ho hi to pi a lalova organization ngai do lo kipal sa anom ho mimal ngai dan a hi ti a ila diwin tim na ahong ki nei je a chainan lam kai hi hen mimal hi hen koi hile nam movement machal na dia na tongchu kingai luding nam movement do na a na tongle organization do na a na tongchu melma a ki simding a hi Department of Information UKNA source by Nitin Tuso Daily News